Kulumkai everyone jotono no tini norok bekisa Khoroksa lain famous reason ka tam chori tong jotono semano coronavirus onek affected chini country bo and aste aste bo bari tong daily kabang borok affected tong and chini tripura tak bo phaya ko and so jeng tabuk no norok jotono semano prevention is better than cure hanjak tong bai tabuk jeng phaina sakang no jeng kaisa lama manai tung and lama nai tung government already side gakse jotono nogo tong ni gathering like gather tang lagi kaisa jaga borok kabang ta malai lagi ho ta tong lagi ni but tamui tong jeng to agartala ang to basically agartala tong so nugi tong daily park ber layo restaurant khalayo parties khalayo young and everywhere dol khamas nok tong kebo nok asuk tong manu so please om de hitan laidi because it liwo tabuk je ngi tong na bo borong ni reason ni nongo because borok bo like amda kunun ya ni tong ni tabuk borok onek affected country China ni borok second affected country so jeng amde na musunya and buini bagi ya buino banche na bagi ya nijena banche na bagi please nok tong jotono jotono koyo and all 2-3 weeks bisa cost of jotono nok tong because school colleges jotono ma closed so jotono naikana je coronavirus tam gei bhai ke spread jotono semana I think so and abon jotono koyo je ang simia angte ani ban beauty prasa jotono koyo je please safe tongni be safe and nogo tongni please nogi tang khodi je sajani nungjanai je required manai no paiei nogo 1 month ni bagi tu phedi and nogo no safe ke tongni please tang khorlai je sik ongkhorlai nai je sik samungnai nai ongkhorlai nai amsik no o je virus chini bisingo no guri tongo jotono semana bari lene and jodi unkhang ke to banchi jotono semana because tabuk sak jora boni kuno ubokriko like cure khaina kuno lama sakriko so abono jotono safe song abagi please no toni please so abono message na musumani ang suroje debarma